Kebeli barang yang punya supaya pi cukup kubor mentaka janmit syoban pasi kubor ke babnya ini pecuai kemat berkongsan. Pelatih bak Narendra Modi ke syap ke pangdeng bat ya ke website jong ke G20 Presidency jong ke India. Larake Shirham hak rengkat ke leknyam lek rukom ya ke Guru Nanak Jayanti. Dan penlang kejelam kelaya yang lempung North East Olympic Games arah jar arah din bon senam ong menteri rengba ukan rat ke sangma. Badan penlang yang kata masa ke baar jong ke Living Roots Festival arah jar arah kanyo bat pratrik unok pra asinong ternah. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Jongkri India Narendra Modi ulah pelaj ba ya ke syap kumju ru ya ke phang pedeng bat ya ke website jong ke G20 Presidency Jongkri India lang baga video conference penta ke singi. Narendra Modi ulah ang ba ya ke syap ke kedau syapang ke kubor jong ke jingkermen bat kumju ru ya ke kamram ke bakongsan Jongkri India nang penta ke pertai barok ke wei. Da ke basyap betin lenti ha ke jingyo i jengai jong Narendra Modi ki kambari jong keri India kila nang yai kala na kapor ban shimti ya ki kam nong yalam ha kiran san ba jong ka perthei ha ka sin jam ka ba kam kongsan ha ka bayade bat kan ka phang keri India kan sa shimti no ya ka shuki presiden jong ka kenhon G20 na keri ka bat mentai kan ka shuki keri Indonesia ha ka sitrik jong banai uban sawan ya ka Guru Nanak Jayanti lane ka Gurpurab Larake Shirham harengkat ke leknyam lek rukom ke isyong kun hari India barok kawai bat kumjo ru hakeleng setlak jong ke perthei menta ke sngi hau news nam larake ru ya keleng kho sngi kha ke basan spa snpla jong Guru Nanak Dev Ji hakan ke sngi ki pat riunget hakeleng ke perthei kilo terwa ya kedua ke pirat jong ki ke presiden jong keri ke Draupadi Murmu usumbut presiden Jagdeep Dhankar bar menteri Rang Badu Narendra Modi menta ke sngi kila ai khublei kerpang ki pat ba hakan ikan kosnam Parkash Purap ke basan spa san pulai hanong ba shalong ru ki pat riunget si kila rakhe kan ikan kosni kha jong Guru Nanak Dev ka Sikh Center Sri Guru Sang Sabha kala rakhe kan ikan sngi da ka knya ka kriam ka isyong kun kedua ke pirat bat ke jing sabam lengba ka langgar sa ki pat riunget bat kwe Menteri Rang Ba Kejala Mekhalaya konrat ke sangma bat ke Central Puja Committee jong Kejala Mekhalaya kila aku boleh kerpang ye pat riunget Sikh Menteri Rang Ba Kejala Mekhalaya konrat ke sama ulo ang Ba Kejala Mekhalaya kan sepenlong ya kelempung ilakai North East Olympic Games arajar puar hadin bon senam ya kelempung North East Olympic Games en sepenlong naduk kaspotrik haduk hadritrik ubnai naiwing habakren sikinong patai kubor usang ma ulo ang ba kane kadairu kasin ke baar Ba Kejala ke yok ban penlong ya kane kelempung katkum kajing itu jong Menteri Rang Ba Kejala ka thaj dalam mi ke don bon ba kene kai ke batrang dik yakum kini kijat lempung ilakai da ka bakubur ru ba kane kadai kijing ke bakrau bha naga banta Kejala bala ban penlong bat peniat ya kane kelempung lapen tiap ba kila don ru palat ya kila hajar ngut kirang bat kithei ilakai ke ban sisem banta kane kelempung ilakai ke bakrau. The Northeast has a large number of athletes and sports persons who are longing for this kind of an opportunity and this kind of games to happen. So hence we decided that Meghalaya will host the Northeast Olympics, and it was a big challenge because a lot of arrangements had to be made. But after doing all of this, finally we are here to witness the games taking place, and today we saw the football match taking place, and it was very exciting, of course, and we really look forward to the next few days where we will see other disciplines and other games happening. Ya kata masa ke baar jong ke Living Roots Festival Arhajar Puar Village Tourism Festival bat kumju ru ke badai ke jingra ke kelengko snam ke basis pa arsan jong ke ilaka terna kan salong hakan nyau bat ke pratrik mentau benai no pra ya kini ke program an sepeniat da ke Indian Tourism Shillong ke Special Purpose Vehicle Society pat da ke Directorate of Tourism habakren sikinong patai kubor syong kenor jong ke Living Roots Festival ba don bor marbanyang lupen tip bala penlong ikani kata masa kumsi benta ban kenti ki kam jong kai perthei hakani kathan da ka ba ajing tip ru ba ya kata masa ke baneng kong la penlong hausnem arajar khat pra ulong pat bakim shem lala ru
ban penlong ya ke benta ke baar jong ni ketamasa usnem arajar pho na kadau jong ke klam COVID-19 haka juga poru usordal jong ke leka terna uba Andreas Wansai uloong ru bakin saraki ya kelengko usnem ke basis par san jong ke ilaka hakini ki arsngi jika ya kasnong terna keding snong ke bang ujio so bana barok ko kari kasi jintia ya kajing ruspa ke jongka ha ka bedi badu so pai khamtan so nyamtra kumu sedar juga ilaka nga danang ni ban pensai khandiat ha bedi batka wei ka banta ba kata kalong ba ka sotana ka sedap sispa transnam kajing kenria snong na ka snong ka rem ha ka snong ka bathmai ya ka ban din sa rakhe karpangai kata ka sispa transnam ha ka nyotrek jong bunai di semua mentau senam. Keri India kelas mentah ke jingkilan Met 26 International Malabar Naval Exercise ke balas sedang naduk mentah ke sengi Hayoko Suka hapori Japan. Kumjuk ru ke Australia ke Japan bat ke USA kelas mentah lang hakani ke jingkilan Met kitanat sipai duriau jong kini kiri kini sim mentah lang hakani ke jingkilan Met tat haduk ke khat pratrik kelas benai. Kijahat epom Keri India kata ke Shivilik bat ke Kamorta kila dep pen krep bat pen pau ila ka jong kabor hakani ka benta kajing don jong kini kijahat balasnahi hapori India hakum kini kijing ya kilan met kan long kum kalat ban pen pau ka sap ka phong bat ya ka bor sna jahat ka hagari India ya kajing kilan met Malabar lapan sedang haus nam syahjar kendai sepak kena QR pring kisipai duriau jong ke India bat Amerika. Kejelam kelaya kelapan sedang Kelempung Second North East Olympic Games Football Competition ha rukam ke bapaka ha ba kala job dan reu la UA Persha ya ke Sikkim ha jing kai under 21 men's group 2 ke balalong ha MFA turf ha ke madan ke balai ke badan ha polo hinin kasngi udajit lang wan snong ulayo ban ya ke hat-trick ha ke minit ke baar pulai lai puar san pulai na ke benta ke kenhun kelaya kat ba unong mi bujli wadajit ken sai ringklem ulayo ban tap argol haka minit ka bakandai po plus lai kandai po plus sao baru Osterwell langsiang ulayo ban tap ka ka gol haka minit ka bakandai po plus san nakaliang ka Sikkim uswarnim gurung ulayo ban tap tang ka ka gol haka 100 minit ka Manipur jong ka group 1 kalala ban penrem no ya ka Assam dalai la not bat ka nagalan jong ka group 2 kalala ban penrem no ya ka Arunachal da ar la not haka ni Kelempung haka ni ka jo ka jingakun Mentapat ngi pe ijing long jaman nang Shillong. Kajing shit kalong arpo pen kendai degree Celsius baik kajing krek kalong khatway pen pra degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong proposan nak ispa step bat nyup kendai nak ispa janmit. Kasun nang kerang terkhong rengkat ber kajing dum lo ka bamlu malah hakikat tu kat ni ke bentah. Saya simpan ngi pen kemai pi begini kubor jongi pila ruban page live ke YouTube channel jong news Shillong. Bat pila ruban page kubor ba man laga sngi ke Facebook, Twitter, bat ke Instagram jong news Shillong. Shoban pois kubukut jong tu kubor ngi page biang sisi ni kimat bakongsan. Pelai peba Narendra Modi ke syap kapang pedeng bat ke website jong ke G20 Presidency jong keri India. Larakhi Shirham harengka kelek nyam lek rukom ya ke Guru Nanak Jayanti. An penang ngejelam kelaya Kelempung North East Olympic Games arajar puar hadin bon senam ong Menteri Rangba ukan rat ke sangma. Badan penong yang kata masa kebaar jongka Living Roots Festival arajar puar haka pra hanyu bat pra terik no pra hasnong terna. Te perlu ketung nepoi sok bukut jongka tu kubor jongim taga janmit hadu bani semyang pila syaksi kulai pi barok.